Halibur hamutuk. Ita comprende saída holiafuang halibur hamutuk. Ita fahe, ita niak solok, ita ni hanoing, ita ni hakarak diak sira bamalu. Halibur hamutuk, iha comunidade, família, iha serviço fating, ho grupo oi-oing. Ita labuka atuhalo kompetensya. May be, ita hamutuk, halau serviço batorohan. Ita niya participação, ita niya hamutuk hanesang maungaling, no ita halau missão ne diak liutang. Halibur hamutuk, halo ita bele fahe bamalu, ita niya solok, ita niya hanoin diak ba futuro ida nebe diak liutang. How, irmã Zélia Soares de Oliveira, religiosa carmelita, hatoba itahotu, solog natal tinang rihun ruanulu resinghat, no holarang solog itasimu tinang fong tinan rihun ruanulu resing lima. Dame domi nok solog iha ita niya fuang no ita niya moris.